Batagornya guys. Wah. Halo guys, ketemu lagi di Indra Official. Kali ini saya akan makan mie goreng spicy pakai batagor, terus ada gorengan. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk tetap support channel saya, oke? Sebelum makan saya akan berdoa dulu. Mari makan. Coba mie dulu guys. Pedas guys. Batagornya guys. Wah. Lanjut guys. Wah, mantul guys. Campur batagor. Tuh guys. Wah, mantap pedasnya.
lanjut guys. Kita habisin guys. Udah habis guys. Pedes. Kita minum yang dingin ya. Guys, mantap. Ada channel, ada goyobot. Kita seruput guys. Seger guys. Wah, segar. Segar guys. Wah, segar. Alhamdulillah udah habis guys. Mantap. Sampai di sini dulu video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, bye bye.